oh me ankasa manum na me kasa onyo bi na kasa mame eye will me ankasa na me kasa nyo bi na kasa mame ade we sei eye media me ko na me yeye media ma simasi o kire me ni ho a eye simasi dia nobody can challenge it. Yes. Akosua se wa shendela so office oni Lumba aye Ghpagetv a sisa wonkra ta no a office oni Lumba de aye no sisa nkra ta sisa ni nyina bra me ehwem enu ne ya pa he na gidi na wo ye no sisa nkra ta no documents no sista so oni documents a Akosua se wa shendela wo ware be ma bia ne wokuno wo ware aye kwaku opon papa uku no wo ware Mr. Shendela uku I wish I send any that when you ebo Ghana info channel you so I so say obe subscribe the amam na fin so click notification bell no se basa na update bia no wo na wudi kan ya wonsa ebe kebi na ene video bi eje no home na pa e social media no eso Ghana info yakwa fam ye di bi e ba bedom ya dofo ene ahwefo ne etiefo nyina ene video yi di eye pani hwe wan hwe de wonya munti ase no nti ka me ho ene nyina ntwi ne ngohwe bi embra ne ba ya ba betrim me am a bra penny back on the network. Network ni yo. Duncan. Boss. Duncan, me chia onu wati fu nyina. Mejo super papa. Now I say Akosua se wa Shendela. Also okoya appeal. Okoya appeal. Okoya appeal for what? For marriage certificate. Say Miss Auntie, yes, okosisani bi. Okoya change of name. One nipa no ntamo atete 20 years ago nipa na wuawie no afi na okoye satisfy of marriage certificate na mame na akasa no se one abusuani a sabio yakasa obi wa abusuani a one no trase kasa one se abusuani no bi e ya bonte sofo ene tu mame no fo ne kasa na so wa abusuani a beka se ninua one mother, one father, and sister, and a brother. Common and bet trusty. No more can you say, much no dance. Adamunum, any between four, any papa shinum, any between four. Mamma Akosua say, well, be Akosua se Shendela. Opa ko heaven. Nasa bra from said last 2 months, ye binum call Serwaa Musaba for me. Bibi biara ni wa obey ya obeti me putu or a press la for down. Nothing. Bibi biara ni asase wesu a woni wachita fo na omwagedi amanfo kunu ma moye frustrated ya omuti kuruma na yenim omu nyina no mubetimi ayeden mubetimi abringe aye president for down. Nothing. Satam na bia ya mu bi yenti ase nothing me say nothing dia na mubeye ya starting nsem no hwe cases ya yadi any different places ya yewura and no more gaining single victory. Na victory no kura munya ye no within 15 minutes no ya sanje film nsem na momfa we ntum hofo after makotu ya bribe after makotu ya bribe momfa we ntum hofo within 15 minutes ya sanje film nsem nti se munni nyansa na muhu ni para amana na dele na mbehu say enough is enough but enam say omuyo ni pa binu mu ayaka se muntie sika ombetua tuanti no 1 2 omo pesa case no be ende nti yanko ya appeal yanko ye we said e be ya ombetimi asen start ya fraud Ghana for biem e no so no na yaka se nkunimdie victory a Akosua Serwaa can never gain victory because papa nti ase no want me ngani victory papa no side ya wo wu no why ho na uko gain sa victory no Leaders are warrior onko asamado no so num DDT no ne papa no nko face wa asamado Don't kill your casa warrior, and your warrior say, me no a na Oti Japan, Namete Australia, me pacho for 10 years, 20 years, Obano be mess up, Beman be mess up, and your warrior. Our warrior being who have a cocoa to babies as only Beman, Munya, Mudia, how many years in Yabaka, Obeka say, Mininian Mudia, 10 years in 20 years, Naja Jabeka say, Yawadia. Forget about certificate, no. So get a certificate, certificate, it doesn't permit you to be a wife. It doesn't permit you to be a wife. Oh, your wife, and you say, pep for me, do this as a wife. Who to me, Kwatina go to be and can't judge say, or you mikru, Naminana ya wife for say, ni. Only papa no munyanshi mudie, only papa no mushia, only papa no more communication. Akosua se want to me provided
single picture. Yeah, only that the Lumba anya 10 years. Picture 10 years. 10 years picture onya. 10 years communication. So what 10 years communication na nkomondi aba abonten say only Lumba kura mo communicate date say omo communicate. They don't have it. They don't have it. Now they were thinking say Ghpagetv na omo abo omo ano no. They were thinking say President Fosu all that cheap, all that loose. Njombe chia fa so na nka omo akọ. Yes, pa. I'm sure. That was what they were thinking. Omo abo omo na my Ghpagetv group. Say oye omo ko fi ho no omo ko hu the situation of the house, the environment, you know. Omo say there we dey say ya jifi akora we nsem mo ba jifi nsem na ne mana wato ne pa wo fi ha wo omo agu fi ho no ye de omo ko gu cemetery mo ya moa ko se wasi tafo na obi akura ho nyame ahyi nyame tan say abaya bia e friend Adamu ni papa wo no ato ne din e de ne surname ato no say me na me wo ye friend me Dramani Adamu me di me din ato. Yeah, oba Germany abonte oni member different awo. Ne mano bakode your friend say Isifu Owusu. Uko oba no so de Jennifer Emmanuel. Bako so de Owusu Christian. Say a member no mo ye no bia de ne ba name ato ne ba so. Say me wo me ba Emma on for different person din to ne so. Enti Adamu ne mano obia surname ye different. Pia senem sa nipa wei oni ade a friend shame atimi aba abonten ebo president din biem nipa wei atimi aba abonten biem ebo president din obi a woni obi kunu te ya ma me na ba abonten se mi kunu mi ne nyaaye onwuye o mi kunu no nwuye but wa ba abonten se mi kunu no mi ne nyaaye ware jaima de na fama me awase befa papa no na mu ko tutwa wade mu ko tutwa wade wi afa no bra sanya je no na wei nya audacity ebe kasati ya oba watu ni ho si ho oye virgin papa wo ya fa no na tra 20 years awo nkola marako nso ya ba ko afirim nya audacity begin atem. And who the group of people, the type of people are omuye. Duncan, who the type of people are omuni shame. Omuni adia e friend shame. Na de ndia tanyema we nyina ekoso no. Ohwe sika die, sika die basa omo agege a. Asesebio obi oto anwea na sika fa ne nsemu a. Na eduru ba bi ojaya eye ne den. Enu bi no mugu so omo ye no. Ombe gya so omo ngege sika no hwe a hino ono sa ba na oto ho no. Adamu onye adwuma onu timbie na no ka se president fusu nya adwuma onkopa adwuma nye oti Germany na adwuma bu e Germany abonten so uba be ka kire Ghana fo nyina se ukunu no oje 1001 as 1002 no ese trafie na hwe ne ma but that the Lumba legend that the Lumba stage ba ko a otinji billions of Ghana cedis no onu ntimi kan kire na yire se on trafie hwe ne ma the Lumba ntimi ka sa asem no. So look at these people. Nipa we no mo kasa no. Ndi ya kama na kosi say. Akosi Serwaa. Uni abusuani a ono betena se atufo. Uni nua ya oni betena se atufo. Oni ba o manyinare yato. Kwakupon ya oba pani no. Na ye nimsa anya hwe oba pani kwakupon obesore gina wachi. Ono kura de e na akote. Anya hwe Kevin nom de ye hu om kwakupon de o de ne ho asie kura. E wo ho a wa send message akomo bi ni wadi natem. No akopɛ ba bi ate o send the message bo amanfo o didi amanfo atem no ate onyi nanim on ya pani warejato Kevin 32 years warejato Sharim arejato abontesefo na odi omochi ajapade no o pere di amahwan anya bia na de Lumba ato efie no bi di amawo e wo Germany abonten a woton a wo betimi ato fie na president mu a monie so ko sa kire bena sabi o komde na o pe abo bi atenawe Uto safi na obetimi atopie na president tim awo isre go na broso Lumba de toma o oni sika ore beto dan o Germany abonti that Lumba ya dia fosu from that crampo no hwe sika omo agege e wo app no so omsanka omo di tofie ni bia ma me no mpo anka omo ato ama no abroso Duncan me say president fosu enye nyankopon ko na ahira no onkasa
Nyankopon say Bible say hu ntokwa ko a menko bi mawo. Why not yenu aba me no mienu the sister Persephone one at kasa nobody. Baby. Nyankopon God is fighting for her. Yes. Nobody can defeat that lady. Nobody born by a man. Mark my words. God bless you. Nobody born by a man can defeat Persephone. Now then court na e wo ho no fi say ukọ say me ne asimasi aware a ukọ kan ya yesi an eye no kware one na asimasi aware enti no ne fi a ode ache ne yire na one ne tim no kona koje that the Lumba yedi wan year wie na ebie eye ne dan a odam ne nkrata waja odam an e be hu say ne yire Persephone ne ma no wanja o mo saa wasiesie na chi ansana that the Lumba are one of the intelligent people of Ghana. Oni nyansa enyo a Lumba chro no oni nyansa obedi achro edu fi say president no ene that the Lumba tifia wo hu say papa no yare papa no ne ti bia mu nya no obehe papa no manawu no waja ne man saa wa abra okoja ne man wa abra nothing. No, it's never true. That the Lumba wa prepare na chi de agya ne yire ne marketing kiti no ansana owu enti na yenu a Persephone so you say obi a wo behu sa won kasa bia no hu sa nipa na suro no nipa hu na obie na no kasa no woni no san a suro no na nyame ya adom ne edi wanya do wie na sa abusua pani to pack owro entomatuntum no free Persephone so say enne wo ye free person go you can marry it if you want na say ye bieda de Lumba dan so ni dan mu na statisi ye yiri niama ade ba se Lumba wa boa ne ho wa siesie na chi ansana owu nipa ura se wanya maya there's nothing you can say unless say ye ba bia nipa no na japade so ne hu zampa nipa na nya bibia ho na nsam no mo keke na kire ana wanya wo ana oye sei ana wanya sei why na ura de Lumba dem Who se bra penny enu na omusuro no enu na omusuro no sent no ye be bie da the Lumba adaka so me say mu ye bibia so mo be prevent it Me say suro ba from ye baby. Omumu hwan na ura da the Lumba dem ya mo ba bonte be kasa hwan Akosua say wa kwa anye 1 week ya nka Lumba fie kro nimbo nko woda enti hwan na ura Lumba dem mo ba pie ba na wanye we na wanye sei ni ya say well no o de kwato court a ya wo a lot of force a obetimi aye obetimi metimi atrase e de camera simi so na makasa ensemo ameka no eda ho mi ankasa manum na mekasa onyo obi na kasa mame eye well mi ankasa na mekasa nyo obi na kasa mame ade we sei eye media me kwa na me yeye media ma simasi o kire me ni ho a eye simasi dia nobody can challenge it. yes Akosua say Washington so officer oni Lumba aye japade a sesa won krata no a officer oni Lumba de aye no sesa krata Sisa ni nyina bra mi ehwem. enu ne ya pa hwe na Ye behwem. gidi na wo ye no sesa krata no documents no sister so oni documents a Akosua say Washington a wo ware be ma bia ne wokuno wo ware aye kwaku opon papa uku no wo ware Mr. Chandler uku no wo ware that the Lumba what say yakuna ka ho wote ho 1 years old man still ugusu a wo pre e wasasu petre zade ye yi adwene ato konkon so sana wo ye petre uhuna on aso on kasa but ye say secret na misia ka no or ye poison or ye poison me so ye poison na nya bayi pa ne yanka enka papa ya se obe pre na japade papa no wu ya o se free you no ko Ghana kro wan ko hwe nanim anya hwenka de ko hwe nanim ye besie papa no papa ya obe pre na japade yo oti Germany abonte so na wo ko adwuma ba wontimi ankoma ne last respect ni yesie no yesie na wo presa wo yakunani no court say okay di kuna ye hwe na oti Germany ye hwe na oti America ye hwe na oti Canada wonam ha na wudi asa wo sa uchi eye friends ensoruku uchi sodoku enne wo be ka kire Ghana for say na me yeye wo yeye Akosua Serwaa wo maame a wawu ene papa a wawu omfa omu class ni wasamando aboa time sisa na ware wo ware obi ba na wo jane so 20 years na nipa no wu a wo ba be stande say me yeye wo yeye ukuru no enka wo fa ne koche ne kote bra on fa kochu chiridia ho
ne kwate bra onko wura ba from no fa seminar ni soap eyi no fa anu ne ye me ha no akono na ha me no Akosua Serwaa Thank you. Asia uka se emema o mo te se ma emema do mo ti me tira o aya ise se be man betra say for even 1 year without a woman 1 year mema yente say ma 1 year mama na ye ye 1 year what the pan 20 years mun ye we 20 years only no communication aya 5 years communication kura unya so only no man ye communication for even 2 years 1 month 2 years you don't have it only uwa nka wodi aba abonten because you nimsa wodi bibia no you are trying to bring it you have nothing now o kasa o ka Ghpagetv asem a de wato de ama o Germany no de onka ho no onka no asem onka o efie na wato de ama no Germany no onka but no so na overvalue on fanka ho on fanka and no so na overvalue and no value abusa for Akosua Serwaa because of say lawyers be who say nkrofo ye kodi omo achi e benya sika adi entina binom gina ba bi no mo kasa da ye be say o menya na so na kasa kra nim say case bi eni ho a omo kwa oni say sika na omo kope adi na chi omo abeka say na ya try your best na ye busiafo omo ma ba Mr. Bossman me pass me be sa question bi yes o ba afoforo no ka say omo say ana abije na kan say omo say okwa akosesa ne din na pese me hu say okosesa ne din aha nti okosesa ne din no okosesa ne din no na identity ono di fosu na se ho aha na de ahye ho no you know your friend say your friend did pool so did pool no okwa akoye no it comes with a date enti da Lumba wu ye any da wo de kosesa no e ba ne sen na Lumba wu 1 year afi na wo kosesa udin na nipa no ti ase no e na si wu kwan se wan sesa din na amfa ono ni din na ma amehye ho e bia na wo kosesa ne din no afa Akosua Serwaa na akeke ne mo nya so di Lumba fosu bi ekwa akohye ho enti sa de a ene nipa kwa wo tu no fu no ma me na akasa na me die nyame ni mrekwe ni ade se bia ene na ono akasa no ne mama na ye ni esisie because bra penny fa na no nsi Akosua Serwaa ontimi nya bibiara na you see say so to ye na wantia ade chi yes won hu form sa afọ Akosua Serwaa benya nkunimu a abusiafo enka ye start ye court different ahimfie different no at least nka one victory as unya me say dia ya chichire no wosoro no eno an ya chichire no wofom amen there's nothing Akosua Serwaa can do and if we say that the Lumba ono ne ma wo ya odo mu say nkura boys ya okoba bia akura oba land they have Campbell a 5 minute drive from me fie to Campbell Kobi or to kwa kura de nkura ndi na chi the love or woman and man oba obedi 5 days kura de ne madi na chi eba ha that show you the love woman kwala no ya unto imagine yambo say that the Lumba yarea or no na yarum kura na ha kra ya we because ubetime nya accident at any time accident in kunipa at any time and this Lumba no aka say no say the health conditions in good and the movie say that the Lumba betra ho saa na president fosu on na wonsia no ahwe no na te ho saa na oyare no nipa macha munya botre why abusiafo munya botre Mr. Bossman na me sham pa me say munya botre and the movie say that the Lumba na aka say in health conditions na Lumba unim lawyers yo ya lawyers no abusiafo me say munya botre munya botre ma wanyaro ye niwie na fe no ya finish bibia ya finish ya timliga wechesifo miss me point back ho bibisa me ho say enti didi no mo ye no ye kokko bie so no mo di nim ade ne baba didi no mo ye no yo mo ye ni nyina no ye yo mo ye ni nyina no eye se omo di kan ya kreti ade bi ato ho nti ankoba sa na che se ye tia bribe yakoya ade bi yes that is how they do it that is a written ade wo ho e no sakasa ye enti no de se ne fa bribe ma Lilia eno kwa de wo de yemfa nto ne yemfa bibia manyame na wo hwe me bo daddy mpacho 1 minute wo hwe emema ni monyamfo a omunyina tie si ma omu ka bi ma odoboni enye odoboni e bia quiet na waye ni nti o
omunim ne kure wa asem nim hwe papa ye friend ya wo Facebook ye be ne say mo amuni pa bije Amankrado. munim tana minim ne krada wo papa ya ba be so life Yes, mu. Kabana ofu said ya utu nyasa mkoto obije Ensama wokan na inyansa sam nko an wo kan enti ofu se asam na mu nyina mu di echi anti frida mu nyina la se enti de dada no to na mama Lilia me ya wo no we kasa ode kasa mame kasa wadaruma me ana mame no kasa me say amaka de bisa ne se enti de dada na prisa wo ba ku mienu miensa akopon ahe no na o wie mu na ye no atisi fom ha na wa wakura me say wakasa mama nya me say unim bibi sikana omode ye de kokot ye kwa appeal na sifon it's not coming from the woman's pocket into she doesn't care. It's on back what comes to crana and funny ho name say a ono ani sika onimu pa there is no duty for her into she won't spend her hard-earned money. What you say so say no e wo se busa penedi na si wo e ka che ne say o ma no kwan so maye ne wo faase na ye wo ama enti court na ode na kon onko ba bia e bra so se be che ne ma no enti woni na so court blow letter untimi ga se wonko e ka ye be bu ko sa mama me no enti wo be court akocheche wunsem akocheche mu se o ma bi na nanu mu nsamanfo ni nyankopon hata we die odi wo machi bi minim se bibia na nka me na me ka so we se wo hwe me market fo obi ti se me wo fa Bossman na na ba TV e me market fo mu je no mu nyina wo mu bia de na no antumu ya bi je wo ejuma wo ede no betum last minute obia ye ejuma obia ja na ejuma ho be for life na obia kunwa hye titi ho de ma woni tu odobro hene emema kwa kan bi e woni tu odobro ni group ni misa ko fi asante man kwa menan mu nyinara me bia wada ko mu sada she's not spending her money eni monyam fo mema we so say ni sika ko be no ye no ana make no isa say ni sika enti no fa ho so long as so long as on be jiji sika ma na media obi kasa na mo me no pon no mama na dentia sa niema we nyina ekoso no say wanyia no enso ye na wanyia so a we nyina ebetwa mark my words me si wanyia so a ebetwa ko wanyia so a eniema setokro nyina lawyers de be yapia bonten can for your tradition that wanyia ma ya untimi nyi obia bi nipa wawu no na bibia mpia bonten that is okay now de munya botre na wanyia no so Jesus Christ bitie me ya wanyia do so a me say that be shaky me say mama wanyia no so na yen sati mi ye da de Lumba ne personal room na yen start see ye yi ne niam pia bonten na that de Lumba lawyers in start en fan niam Lumba ja homra wanyia nso ye nti na mu hu ni sa nya botre yes and I feel so cry me ba be me start ye na obubu nya botre and Mr. Bossman me say mu nya botre I feel 1 year no so issued a disclaimer from Abusia Penny ho any lawyers no say after 1 year celebration no yem pese ye better say ubia boda de Lumba din ana odobro din ka semboni bia afa no ho se wo akwantu omumpo a ye de Interpol be ebe chase that's all they are so mandwe ai ente sa de a when mu de omo yan omadwen say omo obi be say omo salanda o yeah, Interpol be chase obi a so omo ya ne sa de a I think say anobe from I say because they lie on my so yeah magana and still they are still fooling but say you can say the Interpol to omo so a any free ha uti UK ha now so call Belgium and now call he krana police can stop you. Immigration bet me stop you now my question na baby ko I say you hand you over to me hand you over to o ma nya ne sa dia san cross for my way no onim my dear dentia ye hu ni sa ne say wanyia no nso ye nya botre na wanyia so
na ye hu say isle go on no that the Lumba de ama na yere pesra fosu ade we say Lumba de ama nkrata wo so bi kura make say ye be show video no mo bi ahu ope say ye kobo no court a ye the video na Lumba akasa ye no ye de be court akobo ama jeje tie ndi say ye koya sa de ama no bia de wo ka biara obi amfa ho because oti Germany na say wo kasa enya adwuma o Ghana oti wo kasa enya adwuma o Ghana de ye adwuma o court eye court na ye adwuma o Ghana ye court na ye adwuma court no ankasa ye opese ye bia no ye be kwa akobo ama obiara ti jeje tie bi ndi say that Lumba odini fie ama ne yere ensuo no pressure for su din na da so e bia radio station no asimasi din na da so a de na ye no biara no ete se wo fie ensuo di gu achechire muni ma achechire tortoise na chi enkano ndi wanya no ma yere de munja omo na omo creative because they are making money and it don't mean stop no they are making money na say man who sika ye ka say yes they are making money until they cannot stop and they guide you Emaro mutieska no munyina no mu frustrated and depressed people women na muguha because mama chrew omuni mema wo mienu miensa ne nan ya omoja mema no ya kwala na nyini nti say aban mo mu biem ama mo ay depressed mo ay frustrated so wa unim kroma said the has transit here omuni mema no wo a aban show muti no aban show muti no they think say omo ani oga nti say nkura no nya 18 19 na aban show mu biem na mo ay depressed omo ay frustrated eno no mo di kukuru omo nyina yes omo nyina follow Akosua Serwaa no because omo think say a man ya yeden ya yo mo sa oba bi follow Akosua Serwaa bi I think say be man na ma ni situation no wom no wa yesa ono onwene say enkwara no 8 9 no 10 ya no sika yiri die no ya opam be man si abonten no onwene sa time no but enkwara no anya 19 20 aban man sika biem no why depressed why frustrated enti no obi na no pe na be man we na am say obi na no be man we na am say too much yes too much yes eno na ekoso okroma say omuntimi nya be man bia kora no ntena nkora kekete a omufiri different places ya ba so mo be pe adwuma bia ya be na we ya no wachi akwara kete no de ko chefie ze ashanto kwe mame na nsa bi hu ya no wachi young boy ofiri Spain aba Germany obe pe adwuma ye na mame ya chi akwara yi eno na ekoso ha ndi abusafo momye nya abotre na yema wanyi anu nuru wanyi anu du a na wo ka se bia no say exactly Missy yenja omo no monya bibi omo munja omo wanyi anu du a jombe so omo kan bi omo nka wanyi na aso e yakopon na ofi say kauni antisisi obetrasima sabio munya abotre abusiafo munya abotre da wanyi anu du a nasa abusia pani ebe yi ntomatuntum no every place for so a there we see we need to papa no beje we to papa me no kasa our life one life I'm papa no I'm say enra no so oba no boko re die na donkin ni papa o donkin avocado am I saying it for we were Facebook 12 years old, so now me do my brony be. Me pictures ni be go up na me ko. Me sorry about me try me picture pa. Now sorry for actually you have decorated our Facebook. I'm saying I'm a decorated page na mom. E ti my brony dey me be them happy. Let me see na mo ye ho no. So your friend is saying bibia ni ho a ye betimi aye after say ni 1 year no mom ye nya botre na mom press yes mom yes I was for mom can send back bi ha say obi uni be ma wo ada say wukuna wo ne no te ajapade a ono aye ya ono pe ne din na wo so say wo ba no din ni so a be ma no wo right nipa o person de chele bi o right to tin channel if you don't know say udi was so they are fine. But se wudi ni so a na ye be ma no pedin na wo so na se otiase no otro anase o ka se ade we se ye me eye donke media ma simasi a owu a obi antimi nsesa no because otiase no ka e no wu ye
Ayo ono ne dia. Anyo ne obi ade ne din na wo so. Nti Akosua Serwaa, wagya da the Lumba 20 years no men nwene say Lumba e be kai wo say waya ade bi ode be ma wo ko men nwene kura da. Don't never dream for that. Men nwene 20 years. 20 years. Yeah, what do priest for suit say? Sekra na meka wa hu priest for suit and ho ntono. What do no. Now wa be ka wo Akosua Serwaa at 1 years old man Sindla. Say Akosua Serwaa e wo ba bibi. Men nyene sa never dream. Men rimu. Said that the Lumba e be ja priest for suit ne ma odo mo. Ti sa akora de tofia tu nanum. Say obeja Ghpagetv di Akosua Serwaa. The odiama ojama ni no. You can sell it and buy house in Ghana if you want. Oh yes, I don't think you know that. Miss Bunyabutre. Oh. Now then, me say, and so I know for the dish shame Ukrawai. And so Adia who's a former for. Omubenya Kuimbia, and can start your Omonia Bako single. Adia Bako Kromunya 15 minutes yet, yeah, different 15 minutes. View once. View once for. Ezi mumia nyabutre. Yes, we are side chick. Mumia nyabutre. Ya ka side chick ya. Enka nipa bia ni wu ade a. Enka eya Adamu. Be obaba abontia be ka se papa no on de me free Ghana baaye. Me ne no wo but enya se wawu o, enya se papa no so wawu. But o se on de me baaye. Me no me de nya ya wade. Utimi be gina Ghana fo nyina nim ka kire Ghana fo say. Be fado ko obi kuro ni free Ghana ba be fado ko na twemu no sa fa na de emre no uko twitwa awade wia na odi na abre me mese age oba we etimi oba we so come Akosua Serwaa on the same issue oba we na papa na ode no tene Adamu ne tene the first born 34 or 35 years this year on Adamu ne 5 years e be na no fe na papa yes let us say ne bano ne Adamu omu ye age the first born ne Adamu ye age unya audacity yes audacity be cassette ya oba uja we nyina ho uja onfere ade me sesa onfere ade e ka se obi fere no onfere na ni wu ade se me ne ono a can make off more than 6 months na me ma bi because I nim gwase se obe kan sembe bre se na se me ne Akosua Serwaa nka me de me ye sei me ne Akosua Serwaa not do me say de se woto no ye tan e bote obiara de e bon e bon enti no sankrofo we no omo ye nipa bi no mu a omo ni nwu ade omo de pesika na fe nso no de omo ye biara they know what they are doing because omo fi say so omo dai kan omo ni content Adamu say on me critique because obi critique content ya oni agina the critique content only say nyansa na the critique content obatu wa say me hu say obatu akasa critique content da me hu bi da Adamu me hu say critique content da say the critique content ya otimya more viewers no on critique bi da obe critique na odi obi atam na oye say anya content critique udi obi atama anya so enche so critique content ya wan kasa trust no wakeka nsem no wakeka siani so obi bo nwom no wakeka nyina siani wo de beto ho a na amanfo ani age no mo share no mo like it. That is content creating. They don't have that mind. Usafo na me add more tra me sorry 4 o'clock in the morning till Duncan madam asino what if nyina why I mean thank you so much. Thank you yes that's my that's you. Thank you all. Thank you. Sure. yeah someone Adamu de kase be kana so ma de ba chi o ade ba chi so John na ebusiafo me kasa be dade ejamo yes say amanka don so life mo mpese mo ko ho no betimi so say no amanka don so be ka team no ho I say pinso injury time Facebook for the boros ogborofo no omo be taking over it I conclusion na ba gboro
Injury time. Inclusive na penyifo neighbor. Bloggers. Since when did they become bloggers? On me and you. Penyifo neighbor. Yo, it was a man crowd host. How much jeans in the top white? And then Brian so swagala who no now black car no one could be say is that so? Come on, I was say Switzerland and one. Osha Gomez we didn't wo winter say almost an can boom no. Be Mrs. Speed be and confirm space the share. Come on here I said me when say space camera. Share na no am say abro next time transidi kokko bi asem bi why. Ya me so nsi so. No something wants to dressing no. Mpatwa confirm ma. Eko ye wo. But men commode jai no anu nika pion bi tena me say bi won kitchen kurampo anu ye shede nanti wan say both party bibi am sure enti we no na okwan ai so no won sat me oil styles bi na me say let me say what me who ni video no but me say on so ko bi say me trouser ben no say o say kabali trouser kitty ni bi nika kitty ni bi no hot pants tiawa kura nya nika say nika de me shebe ofia nya no bia and I'm say sister ni who no say they call both parts no e shede nya true mu bet na etia ma me dodo nana wakoye ne yefunu wakoye Tommy Park ni bia nana me sure me de ne mu ye Tommy Park ni bia nya bia anti de ohu ye no chese na samso oni yefunu na ayira dabi ho se de tie na nya bibia wo ho o ka say wo ho se ye tie na menti ase ni yefunu se aya flat dabi me hu bia flat bia nya na me hu ye ene chese de ohu ye na ne yefunu asa egu ni tweso ana ase den na ya woro kakra bi aba na me say we yes or something wa asem na wo ka no and I say I do one more concert one to train the yefunu no me de me hu concert bia wo so na sister esa stars no so correct ene wo shi wo hanye wa dweku osapa o shi wo hanye ya kan kwana na gufie ene ya tie sitan ane de bia na beka dali Lumba ne ayi asam hwe esikurum sa inti enra no o sha na ose guarantee na asa ose Wellington boot na asa wan na asam kwa de manhwe wan hwe ne na ase se video no contempt me hu ne na ase no bed na se so ne good mood mu pa je se wo say yi ne se kosro ye ne san wan bi na me say sister ni and the microphone at all esikurum Auntie Lily nie me ne me ba de bon komo ade Auntie Lily nie o kan nyina me ne me ba de bon komo edi papa mama obi ampa edi kokonsa kan nyina why are muka say ba ku share yes papa who analyze it come because some say what so no so yeah analysis bandana what it ni tina na say na ni tina wa ele say ni tina kra me hwe mponni me ne podi no na me de na me hwe sa am say na de microphone ato we de adia hwe esikrum na bia na metena mebe ade esikrum from be fair fan sere ho yana ni kan da boot yes is Samson no say boot na boot o say chen so yes you say chen let me share system
Actually, they hand over mommy. I make my turn some say one me penny. Some say one me penny vim pa. Me penny vim. Just said ya ni ye frugu ni tweso to said ya mimi de egu mi tweso ya. Mimi to me short some MP na. I really like her confidence. Been that out. I really admire her confidence. Senka obebia edi enimguase beton chen edi ferry beton chen pa na on fi ni amanfo beka no ye ne hu to say hey something who of him now the dressing no there it was on point. I really be him say me the mechanical. I love her film. On to sister Lillian no the on can no cre wo. Oh, present your sister Lillian kai. Me dress say. Baby ani me something one confidence no. What you say? Anka nya dia. O baby be confidence say. Exactly. Enya dia o baby be kwa say sika say. O koye something Hey, na send something watch your food. Na osha hangi top pa se hangi top. E she sa jeans shorts no, sa net top no na me ni kan na me ni ti na me hwe. Something one ne. Top no na net. And I sound so yes show net analysis. Enti yes so analysis. And I put next when gum and cassa. None is sneakers. Me pacha your friend Kambu, your friend is sneakers. Ah, okay, sneakers. That's good. And I need channel so, kasa. No, she really. She was really microphone. Something was your feet. Oh, so why only capon no to send ya and capon to send your prisoner for now. You are now to me nanti the age of 14 years. Yes, when you're Jumada. Ti said ya wo na wo sie se odobroni suso enye dwumada enti odobroni enko na onko sua kaya no obrika demu woni yantete mi sa obrika demu woni mi hare wo na obekwa akosua kaya na wo dia behwe wo ma obrika senior obrika yes obrika no ye ni senior ye ni junior wo na wo ye original obrika if you say yes, Opriga bien you are a chain wo Ashanti Queen. Opriga bien you are a chain wo Ashanti Queen. Yes, walk of Gio Bikunu. Come on, Lumba Cradie, or Shanema. Opriga, we'll see Abrewa Entimini Ababawa, and Chimbema Bakodia. And your mother can't say, no to say, Monko can't check Kasongo say, or no so ya Brewa. It's your no swanty mini or dobroni and chibema back. We'll see. Opriga demu, we'll see Sanka or dobroni, we'll see Sanka, Papa, you can say, Mama Pats, a year, and can anymore say, Opriga demu, Koneko catch Akosua Kasongo say, or no so year, and Konosu Nenimut say, what's it? Adiena wo fight for no and no be na wo tse ho no enti Asante Queen or Opriga demu whatever you say no whatever you say to Mama Pat no you are indirectly saying it to Akosua Kasongo. What you are indirectly saying it to Akosua Kasongo. Ai Opriga demu wo sorry a wo see odobroni eya kwala ofra odobroni akwala say wo kra de odobroni age na odru ya oni Lumba na ye no wo kra when do sa age and na wo koji Fana bed you can say Father Bernard Ashanti Queen wo starting life ye hu wo starting life wo so ye nsuo ba enti na wo tiri hu pesen na wo tiri hu fi na wo tiri mu kankan na wo nim say dey ye she week enne why your business social media ni so would the odobroni di enye sika wonim said ya share wig nanka minim say ensuo made enka mon share wig
Obrigade mu kone ko chichi utekre maso. Ai kone ko chichi utekre maso. Na utekre maso na aye fino. Enti mi nye clean. Ansa na wa ba be board obroni din. Obriga yesi wuni wo maame mo hu sem bebre beti se empase nioma. Enu na ade achi afa besi oneka. Obriga ye pesa ade achi a fa wuni wo maame na wambo brano. Fa wuni wo maame na wambo brano. Embassy ona yenka na ye betie na nkanye jimi na wo jimi na woni munyansa akola yakofa we free Ghana aba at the age of 20 oba ya kra wantimi anko school ye kra ye ba ya at the age of 35 kra ene ye kita diploma be 4 ni 5 wonim na ye hare wate wonim na ye hare oba na ade odi be ye kotidie o sorry a wo si odo broni ene na di kotie na owo fefe Ashanti ku yesi ye di wo ba brotre at the age of 20 Deutsch cry want to make bi wo ba na ade be ye kotidie na chi no wo nya adwuma enti nka wo ni odobroni no why na nka ne so wan faso why na nka ne so wan faso enka minim de enka kola enka wo maame no papa tu kwan na wo nya opportunity na se wo so ba kro ni mu a wo besua ade Oba ebesia de ye cry ye bombre wa class aye bakra no we are even doing good, we are doing better. Oh sorry how the odobroni innocent lady who dey na bet now aden odobroni ne cause that the Lumba pa na odobroni onu no cause that the Lumba pa na aden na that the Lumba ti ase mo maame no Akosua kasongo no when piamba ambe kanasem amba Ghana fo anke bia ma no. And what charm that the Lumba ewu? Is there anything she's hiding? Is there something that woman is hiding? Obrigademu, leave the fuck odobroni alone. Wabusyamu sem bebrebe, wabusyamu sem doso, and no any yesi fabegu ho naka. What's it? Oh sorry, oh say Denise, and a carving, omo yankwala. Obrigade mu carving chair upenyi wa ye so na check so mute why obi kasa na wo hanesa na e ka fe ya so mute why oh sorry o fro odobroni papa bi ababa wa o si so a only ex-boyfriend a only bema baako and now 6 can you imagine na wo oba fin kafi oba chetuche lesbobo nimba oba oni mema 4 and now how dare you odobroni oya wo size on oya wo ko equal one odobroni oya wo ko equal emi se na wankasa na wo peda di Lumba kotie di wenya no any outside bebrebe wo kosruba from kra that the Lumba wa worry odobroni ni na wo nkola baako 6 ye chen wudi ye ne no ne yesi woni Father Bernard ma mienu no enye Father Bernard ma enti ye chen woni wo maami Akosua kasongo ye chen mu nyina mu di ye ne enkwasiafo ye moi emwa kromfo no wonder mo maami nankasa oye kromfo julo kwakwe enti na she wants to come and reap where she did not sow. Enti na monso multimedia no so a mo jiji amanfo sika edi homo woloi juloi ajantrafo nkwasiafo kone ko chichi utekre maso na sambra ye chen this week wonim na sa wo bet na sa wo nkwasia demu efinu eni wo draws mu fi na wa moto mu kankan no a wundware no bra ne bet na obiom na fa odobroni be ye champion obe hu juma ye na wo Ashanti Queen me say wo ye lucky say me minti Germany ho na nka meti Germany ho kamache wa papa enka juma me bedu enka juma me de bedu so se wa jimi DJ mo bi sun kasa bi me da ase ma Linda mpam to hwan na be kasa Frank yes Auntie Linda akwaba Auntie Linda Linda ye chia won to say na choka se wi no no so akasa wai
Me Pacho, brother Pacho, 1 minute. Brother Pacho, 1 minute. DJ. Yes. Yes, to be a guy, one akobono. Na Asante Queen, Miss Asante Queen. Queen Emma na ekwa to be a guy. Osi on it to be a guy kwa kontokwa. And no come and see display after both party. Eme yi ni mpobwade ni naye si form ato ne bag ne jacket go form. Enya nkrofo ebe so ni mu a osi okobo to be a guy after both party. But to be a guy, Emma ni hu so ye kurasi ni. Ah, okay. So mu nyina o team back. Me so mu nyina ba wi wo mo hu nyina. O mani be gu asese ya. Pacho brother Pacho kasawa ya daroma. Sorry. Mr. Frank. BJ. Yes. Me Pacho Usha. Adamu Adams. Age ben onya ya started dino because me suspect me be 14. It's possible. So to say it's possible say. Free Ghana eba no waso anse na ne ma me de ne bae. Oh, David na kumanse no mo born almost sampana sa. Se na ni nufu nyina achia. No shada nye the petition biasa. Oh, it's so useless. At the same time, we don't have to draw attention on her. Now we can say be uzi Zurich party because we are hanra. Me wa hanam zanga go heavy. Oh, one Kobe. Because of it is something one on one fit here or no see or bayra. Nje bi obi na question and say train station dey go. Obi ya na initiate train straight because our yellow mistake as someone to know. So otie kurase wa so ahụ enti obebe Zurich no ho so yie enti osi hono de no krepa obi anim se samsewa de ote outside Switzerland ote a village close to the capital town Bern enti say kurase no bi no ti enti ono onyo bi na because of her appearance she don't deserve to come to the city. Because I know when I'm crying, but control na chicken or rough. Now when I know what kind of call me, I'm here. I'm say I know about that man. Mami. Sab lucha na kaji jo na kaunja ansem funo. Ono said you city now you are talking against Odobroni. Sometimes they don't check themselves. So no crepa. But all the same no. My mena yaso kwa appeal. Says you are providing marriage certificate no. Almost here. Because said your man no dey no. Say marriage certificate na bank come dey about 2 appeals with the dada. Yeah. I come dey about 2 sumaki I come find out to Germany no musro because they don't know what they are doing and what they are saying. Enti minim say every time you ko ya enkopi August dey ani je baba. Ya be hwe ma hwe mbio. Why enti mo bi nkasa bi. Yeah, that's it. Mr. Frank, your friend Finkel. And you want why over the pencil, the pencil. Begin to sound some grand of we animals to a gem and come on. We are now bem why wadaroma. Good. Linda Catana BJ, we animal go down a pencil. Until Linda fire near uncle. 1 minute be per 1 minute per. Okay. Yo. Ma Lillian. Yes. I'm say floor never woman. Make ask Linda, me calculation, Linda see oba. Linda see oba. Okay, mano. Me no be your calculation, be me person ebe farmer. Okay. Na BJ in conclusion no. Say me ka feel can be tie si oprega so. Me dia na why you and me ma the whole day you me na me ba. Now where did your friend so Odobroni atem. Say Odobroni di ne marriage certificate ba. Ni engagement pictures ba no so de ne di na. Bibia yent ma me check it na so na me check it. Ma Lillian mute who why ma mute no kra. No nya ne business. And your friend is saying Oprega Adamu Adams abegina ho didi Odobroni atem say so Odobroni de your friend is any engagement pictures ba ono nso be kwa kofa na warrior pictures dia ba
wabecha bodo broni ankasa and I'm like why yes Adam and any week in anim guasie ba police no ontimi mpie no amrante ahine man oni anti freedom man ne sakati house na aka ana nanim guasie ngufie because social media is no odidi nti no nse woni we se wafa adwe bi sese ne mama oya ne obeja atumade eche no da be hyem sidim bia asem bia ni hokwa na no pese onya asem beka se da be oba be gu odobro ni hu fi na omo adwemo mere no omo begina so na omo to gift ne ma no nti owie na so o end life ni we ya no ko yi ni sika na no de bia ko didwa abegu fie na wo di bi na woni se Adamu Adams ma menka asem show lady na onya wo bone na unim ne dana udi nanim guase didi no wudi ewu kuni hu fi na ya toto gift ma na wudi didi no unim se sika na wuyi na wudi toto adwane ma wo medi no me na wo to ma wo ma no o hawni abebrese ni ama no wudi unim se woti abrochire o ufu se woti abrochire nti wawie won ye kan se su o mana wa wo mo no ena misu omo kwese Eba Miss Metama so mama min kasa kakra na min ko. Linda kasa. Sha Asante Queen. Twemu otabon. Adamu twemu otabon. Wo kwasia wo twa ye bomu na tennis ball. Wo na osese no. Bebrebe nyina wasa be frɛ obrega. Obrega temu Adamu kwasia mpani ba te sew. Wo twa ye bomu ye di mu agro se konkuankura di mu agro wo mfikyire. Ucha ya di kupilo tisa cha skele pasia ka se ye nkola ne ye di konkumu agro sana ye di ni twemu agro Asante Queen kwasia mpedu maame na ni na twetetitrete no fa ne bo uni ahya woni na ne e fa no ayi no abija boda so no ayi pia hwe won kwa na mama o maame na mu akwa kwansa Asante Queen ko shini sansa wo dem kanka wo dem sa motokura sa wukuru kwasia mpani na ose kaki pieto no onhwe ne ba no odobro ni de malumba hwe ne ma o odobro ni de wo malumba hwe ne ma wa male kwasia mpani ashawo ni ba Asante Queen dwamanfo wani nwu asem wo charge wo se garlic enne ya ka so 28 years I was shock o man Yakubu wom Josena mu wom ayi wom ya friend is Adamu sa wom ene ya won kravi Aigbevi omu nyina afrafra country na wo Ghana ni nyina obia wo manim wifo ma wom trauma fo ma wom kokefo ma wom anim guase ni 28 years wo de waye kwasia ko shini sansani se wanya wo dem kankan na no mapia bonten hwe omu tiri waka so mo kobo nkoto wo ma wo fi sakatim ababa wate sew wo si enya na hye wig be kire na wo ma wo fi wo ma wo wansena abuafo kasa omo sumina so ko hini wani nwu asem ukunu kwasia mpani no adamfa ba wonche wo si fo ba na oba no bo twem Adamu odabri bo ya mema du nkola du na no so difa uto oyoba na wo betu no want to asayi odobro ni Asante Queen wo buna ye describe mabusua ya kase ashawo fofie ma motwebo momoma so sa na ye describe mabusua ashawo fie so mo afie na omo ba ashawo no omo twabo omo maso no be mabia hu no mo ko bo ada adwaman no eye hu fie sa na ye describe mo be mabia ni bom so na no ko do adwaman kwasia Adamu otafiri bom dwamani ba wo hu garlic kwasia hu agi juice wo do be compare odobro ni da bi o wo ma me ma no ni wo busua ni nyina twese odefo bi ti se odobro ni a abaya 28 years woni mema nwotwe kwasia wo twa di thread Asante Queen wo twese nu wompe ho abuafunu wo ya fa dress bu kankan betra odi odobro ni atam biem ko hini a woni mo ho adwale enti be ma bia ba no okọ age de wono wa bre ya age se ayi no wo se ka ki pieto no pani hunu no wono no uja no wo kwa kodi dwakra age se ekodiu
Me kodi dwa ba kwa gisa Asante Queen kodi bra. Ukunu kwate se wakra kote abuofunu. Kwa siempeni kwa shini sansani dabrabani Asante Queen. Jene untehwa. Chemu ataboni ba te saw. Uche mwana obi atoto nani because usini yana juice pampa ya je ho. Abuofunu wa change mema dodo se ne wa wonson. Enson esrube mebia. Mema nwotwe. Ana anu oma wonson. Ba ko de oba ntam ohun nyansa na odwane ye. Kanya sa ka wo ye ne se de Akosua Serwaa ye Lumba no. Kwasia be bi Akosua Serwaa cha be di odobro ni atam. Obi suma Akosua Serwaa na nimu anwe se chela ye de hyekwachima. Obi suma Akosua Serwaa na num se de wono madura enwo no. Oba dan tan se Akosua Serwaa no onwo se modwaya ya hata. Wo be di Akosua Serwaa cha be di odobro ni atam. Oba dada no. Oba ni kura won tade o dress ye. Ne ho se Tobias de okoto board ye. Akaso okwa nwa. Kwasi aba kura sefo. O ma me nan ya konto se badefo ayi. Badefo akoto kura bododom fofon. Won de ahyewa ya o ma me nan. O ma me nan se ayi wo mo pia trogo ayi. Enhia ne so ba bi okokuntru ni moje ye no. Wo mo atwi moto abija nhia wo ne no ma me da wo papa wa ko wi o papa. Kwasi awu ne se. Kwa wi o papa so papa aka boda no so. Ribi ni na che o ma me agedwi fo kwate no pe. Dwamani ahawoni abuofo twa ni adaje twam otaboni ba te se. Wo de echena de betimi no mienu. Wo Asante Queen. Wo kwase woni enwa asem tutu ni. Wo da mu ntahwa. Wo fina na oma wo mo brochie pia bonten. Wo mu tiri ho. Wo mu matiri ho. Kwase wo ma wo se bolega confirm. Wo mu fifu akase futuruku ko nini. Untimi nsiasia wo ma ho. Asante Queen twa wo ma ho fi ni wo mutiri ho. Wo ma ho tiri ho wansana. Kwasi aba kurasi ni ba. Agijimifo na ade na hye wo dan mu na. Ne kwate se wo kra kote no. Wono wapem. Waja wo ma omo ema ne obobo bla. Abehwe etwemu otabon ni. Ne maame no Asante Queen maame. Wafa awa na wate adurosum wani so. Enti na waka o Father Christmas wo de tra ho. Kwasieto awushe ka kipieto wanya twebia ni Asante Queen twe etwa yebo mu tennis ball ni twe ni adaji se akra motorway abuofunu hwihwim ni ba te sew ena ehuro ni ba kwasia oba bi etwa ehuro se ayensanfuo abuofunu ono nkwa se oni be ma da na wonam aha ne ayi 10 months kra wote akase ye wa afro abuofunu to yoba ubetimi do wan compare odobro ni mesi ade be chimi no mienu de ade asa wo ye free ayi na me de ama wo e kire wo ye free sa wa Asante Queen abuofu etuo wonte da wadawa ni ba kwasia ho etuo hwa wo ma ho wansana wo ma pia bonto wo mo wansana wo mutiri ho wansana cha ma wo agudwom ya nto abuofu te saw mesi e kire me ni ade be chimi no mienu de wo ye bebrebe nyina onya daji sa be ba obrega kwasia wuni na wa bodwama ma ne na akokwa no wona ye obrega Asante ko ma me na ye 3310 ono a yesunsum no abija nhia ye so sa na na ye sa biko obi aba no akana to eno ma me na ye akoa no odwan kwasia mpanya shawo kekele wo etu jene garlic ni ba ajibu jene wo etu se dawadawa nsuo mesi achina kwasi empene wude mu ntefre trasa dan fini mu na edidi odobro ni atembi obeto na abo o ma me kwasi empene na oto na ahyawo ni ko ba hyekoba obetu fo se ahyawo na me ba ya na amoa mi ntu so pe ba bi fa kwasi garlic ni ba tesew ade asa me kwa aboto afua me da chenya me ya doma ubetu ni chance ya che okasa ne kweti mu seta amokopanka wampa ai ade asa aboto afua ai danya menka ho ai chenya me ya doma betu na che garlic ni ba twemu otabon me ba to ni die no ye fa ni twemu otabon wo twemu ana obi atwitwa nani no ho se pampan di nachi kwasi aba wa burumu ama pampan di nachi wo che krama ya waso abuofunu echamba tu ni chance Asante hine ma wone se wunim na betina obedidi odobro ni atema ekwan odo be faso ni nyina wante ambo echina obeti ukaka bi nka mpacho sister ama mpacho kasawa wadama
Sister no wo me so no nka say. Isama. Aha yenda wa ha o. Ube da pe. Ube si form no akota. Pacho de also no nka sa why. King. Yo. King's wife in Pacho Kasamaye. I'm sorry for me chiobia. Na me shada enhu de ekoso se bia but asa kakra na matena kire se oprega adamu shefu na fisa tu. We pia ba bonten asan eba bedi di odobroni atem because we hu se agro no yegu se wo so kenya mu na de ye ka kire ne se sa Akosua Serwaa etumi de the German certificate eba bonten so true challenge edi ama odobroni me bra penny aba ha me hu na me fa no kai so me fa me bra penny so ma fa me bra penny o true challenge ama odobroni dia na yeso ye true challenge ama ne Akosua Serwaa fa ne so called marriage certificate no on famra because eno na atwe ya de aba bedum pempen so ayedri Akosua Serwaa to me the buyer anka case die so to me nya original marriage certificate be the buyer anka case die ana sebe odobroni onyimi ye since asemi shase wo so odobroni marriage friends and picture say engagement say kokoko say wedding whatever wo say bia beda bonten no meda bonten because ono onim de oye why no doesn't mean sabi wajime enti so say o throw challenge am odobroni dia o Akosua Serwaa na dia bedru ha nti Akosua Serwaa de na ye hwehwe odobroni de enye kura ye hu so no ano ye yire no no nso ano wadi kuna ama ye nyina ye de ye ni aye de ehunu da bia me kasa sasem ye de toto bible mu ema mienu bia ne baba ako oba omumiru nyina wo ye na ba ako de oda na bone da ne ba so ekum ne ba ema ne ono de nani da ho na o hwe ne ba ne yie no ade achi ye no ani bria te Akosua Serwaa ani bria nti o de asam no ko se ono na ne ba eti ase nti o he ne nji akwala ne ma no na o he no nso ma ne Nyankopon nyansa nti o di asam no ohun nipa na ne yam hyehye no akwara no ho a ye kire se ono ana na ne ba ne sa abofra no ebia na ye odobroni ne Akosua Serwaa sem ye hwede ne yam hyehye no ye hwede wadi kuna ye hwede wasu Lumba ho a odobroni Akosua Serwaa ni foko Akosua Serwaa ni foko King Solomon yes Akosua Serwaa ni foko bia o de ba be kire Ghana fo se yesese ye besi uso anka ye hye wo ma from day one up to date edie na esie still no mo ye na maame no ye pe justice na dia ma no enche kra na ye nya justice mo ne hwan na pe justice ama na enche na da bens na obenya justice no senke be ye anka ye from Ashase Judge Dorinda was so good say o ka kire maame ne say ko na ebusia penny enko settle whatever case between you and ebusia penny na koye kuna ni bi mempo sa opa ebusia penny nchaw na sa obema waye bia it means maame na nkasa no onim sa wo kra wonya yire na se be ya social media no so bejo na se be sabi Akosua Serwaa mponchi ni nkraman na omo bepo wo bedi din penifo atem no omo form anu mesi no hunti ana oye den o play sa smart game no yet they came out to the to insult her so eti enkunim bi free baby a eba omonto o madwunum bi ni baby a eba de ni mani sada de Lumba oni odobroni wonso ba ku wuye akensia odobroni ayekuna e de besine akakakra bi ni we ni kuna tade egu ho ono eni oba yenim ni so yeda de Lumba nti so se oni odobroni pre challenge dia Akosua Serwaa nso mfa ni marriage certificate mra mpacho me dase yes me dase papa Dia wakasa papa ya mi slow Mr. Bossman network na oh the boss